أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نيوستهملي دائما مريدونغو هارما زبرامج زهاتو إكاو سيوزي تكليزا هارما إباجيهاتو ينو الواقع القمري بلا قناع أنو مبنيوزمغو كانانغاني هارما خيرنا أماني ومهلاني كاو domlio da nyine ze fami za hanyon sipia biidhni Allahi ta'ala. Wa aidan na wala wandu ikao niu tsangani hananasi niu ridunga harma epajia anjua mironsi live anu mwenyezi Mungu kana ngani harma khairi na amani wa mahala nikao domlio. Aidan na wala wandu ikao niu ridunga harma epajia ushe media habari khairi nazimwendeleni insha Allahu ta'ala. Tosana salamu khasa za ho wandu ikao ngotsanganyana nasi haramaze paji za hao no ili wabiteze fikra ikao do rizitekelezao ziwasuli wandu wenji. Tosana salamu na zimendele ndani ze fami za hanyo insha Allahu ta'ala. Aidan tosana salamu khasa wa khalisa za ho wandu ikao woridunga harma paji ni tukufu ya habari za Komori. Aniombo Mwenyezi Mungu kana nyonsi pia hoji mlifu hanyo ngani harma khair, ngani harma amani. Mwenyezi Mungu kubali zedunwa ikaonga mziombao. Mwenyezi Mungu jo kubali ze ibada ikaondo mzifanya harma mwezi mtukufunu. Mwenyezi Mungu yarjaili yarnike zenza khair, yarnike imani ikaonga joka ya kweli. Yarjaili no wandu ikaonga joka harma mbebo yahe dawe numa al-anbiya wal-mursalin was-siddiqina wash-shuhada'i wa husna ulaika rafiqa. Wa aidha Mwenyezi Mungu yaritowe haramaze tabu ikaudo zilio harima ensi hatu rende harima raha na amani na daula ikaonge joka ya njema ya hatu hasonsi. Maudhu ya hatu joha isilelo inu maudhu ikao muhim hama daiman ikao sanari hadisi mawadhi muhim. Mana ima hadisi rjoko fanya lelo inu analize ila fikra ya hera iswahe daula ikao daiman yo itekeleza o mahalani kao ngurongo no da ila maudhu ikao yotso do irejeza daiman ikao shukuru neema de amani deze maudhu izo zombili osikwa leo izorjo fanyar jo kwa analize le kalima ikao era iswahe daula halitekeleza le 29 ya mars umahaunu anjua ngarjo fanya tartibu ya muhim ukana rinjie harme aql ya hera iswahe daule rangalie banungu fikiri namnaje harme question inu era iswahe daula namnaje ya tsingo tekeleza le kalima linu ya maudhu inu daiman zabari hindi ya tekeleza we maudhu inu daiman eshiti yao khawf hoson mwera iswahe daula wakati kao ngurongo we maudhu inu hindi de masuala mararu ikaunga rjo sanari ya jibu lelo harima ya halaka ya hatu inu hena mnekauri somo ila khutba ya hera iswahe daula etekeleza anjua tinaurenga wakati mwinji amjodo henda hau harakif manantu tahanlet hasibabu mzijuwao kredi Komori wandu wanzo wadunge wa ila akhiri no wakati wa hanyo netsumo wa ila akhiri طيب shekl kharij hena mnaikao mnujo dunge khutba ya juanga lera iswahe daula ya vision ya au ya visage ya afwan ujo parsakana hakataban ndako isikana mndunge na tab ze surwaya ema kalima kaja ko tsanganyana hata kalima lala wanahunu litsanganyo na kalima la hunda tsuko alikia na hata aidan ze fikra wizo kazi yako tsanganyana hata fikra za bihaniwa dini siasa ijtimai politik yani saladi ya mahadisi ya tsotsanganyiwa ya bihaniwa hasibabu daila fikra asasia kama ndo kuona kanange tab ya satse na lejili ka hambwani mndwa kuona kana mndu ikao giharima tab siamade ya ada hahe kangurongo lejili ko ya haju ya kurongo wa hamasi na fanya ishara wa ila akhiri walakin jana juma hakampolevu mndu hakuona etabu iwadhi harima usuwahe rais wahe daula fikra
harme maudhu hiyo kabjaja maudhu kabjaja fikra anyumeni hatekeleze maudhu neema hatekeleze amani kabjaja fikra ya nyumeni wa inama hatuko hadisi fikra ya klasiki lidhalika demana mbakana hindi aba hayini zorjo ufanya karjo sanari njia harme ya akli ya hera iswahe daula rijuzi sema suala mararu yayo rais wa daula ngufikirije le suala linu rais wa daula zabarindi atingorejeze maudhu yenu eisho ikawe rais wa daula ngemharanisho harme ekesho yenu hindi yode masuala mararu na yanzia na bakana jeria hadisi lelo na radise fikra ya mwana de neema hena mnera iswa daula ya ifikirio wabitali nguju haja haelezo wananti wa Komori katueleza wandu fikira za saya za strategy fikira za maendeleo izo katuzeleza shaha zingara le kalima linu de neema era iswa daula ngufikirije le kalima linu mimi he fikira naona dokana yeye nguvumbuo kana ye neema ikusudi wao wakati ya rongo wao gujona fikira zinji izo nguzironsi hizo sha ishu ya kusudi yao fikira nzima asasi wanama watukufu ikaunganyiba hambakana neema de dina Kiislamu de amani wa aidan ngukusudio mbahindu muhimu nondaye yeye ukana yeye neema mengoni mweze neema ikao Mwenyezi Mungu hazibea harmo mujtamai wa Komori hambakana mujtama wa Komori ngasi harma neema de dini de amani wa aidan hambakana ndaye walakin kajajivumbu wa direct shahena mrikangu josome siyaki ya hadisi gujuelewa kana yeye akojikusudi bidalil na mangali hambakana wa atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum aya yu haisomo wakati kao hakuvumbwe maudhu yenu jeli kana yuvumbwa aya zinji nyuzi jua neema ushukurie ukufuru wa ila akhiri lakin wakati yasome aya inu hamba ukana hindi ngabu wandu walo harmashe siwa shanzuani watumonera iswahe daula ويسمع آيين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم hamba kana ngabo wandu ikao ngwa uharimashe siwa shanzuani watuwa na raisi hematu walakin ngwa unao pare bimana ukana hindi ako kusudi ya hindi raisi wa he daula kusudi ya fikra muhimu wa Komori yani sisi wa Komori sisi maisilamu riamini usilamu ikao uja harmensi ya hatu riamini no lamrikao haja no usilamu riamini no lamrikao habeshia mru usilamu bimana riamini Mwenyezi Mungu riamini mtume no wao wonsi pia karija waona hemato ya hatu yano no riamini si utoyu wandu wao ezaja harme Qur'ani si usanarizi aplike rizitoyu izo mtume ya rambia si usanarizi rizizingari ngarizitoyu na abo karja waona era iswa he daula ngwamukana hindi ngabo miji na wandu walonzuani watumwana shangwa ona opare madha yani gukusudio kana hindi wewe bomkomori ikao amino silam amini mtume sallallahu alaihi wasallam ngoto yu wandu wao na abo kuja wao na ngonoze athari za ho wandu wao ladhimu watoi jiheli kana baho ladhimu toi rais wa daula manango tini wapare izo dizo ya hamba jana wakale fikra asasi ya mandiyo rais wa daula ngujihensi martaba ya haju martaba ya Mwenyezi Mungu martaba ya mtume ikao ladhimu wa Komori mfikire namna hiyo jena mnekao amini Mwenyezi Mungu kujamona shagone athari ngorudi umtoi jena mna wa amini mtume kujamona ngono athari ngomtoi dena mnekobidi utoim era iswa daula beke kujamona de fikira ikao era iswa daula haitekeleza jana fikira muhimu
طيب رئيس الدولة zabarihi ndi ya kuvumbwele kalima la neema ya kujitsanganya yeye ne neema ukana yeye de neema kwa Mwenyezi Mungu haiveha harima ze neema ikaungizo harima ensi ya hatu welezokana ekana karja shukuru ye neema hiyo abo Mwenyezi Mungu jokori ka adhabu na bonga joka makafiri na bwe adhabu ya mdu kafiri yongari juwao hena mnekawe edini ya hatu ihansi ya adhabu yaho wandu wao. Tayib. Aya vili hambokana la inshakartum la azidannakum. Na mangalie aya hiyo namna kuitekeleza ya tsanganyene fikira hiyo. Bimano kana hindi wa Komori ikao amini Mwenyezi Mungu yambeshani neema ekamu mshukuri yangu jomwenjeza neema. Ni wandu ikao mdungura Israel daula ngani harimwensi ya Komori ekamu mshukuria gujwenjeza utia pare gujwenjeza mtiniani mwenje gujwenjeza ni mtiniani amani gujwenjeza mtiniani mbahindu ikaunge joka hosoni mwanyu khair ikaka mja mshukuria Mwenyezi Mungu ambakana yendu ikaka mshukura gujonja harimwe daira ya hema kafiri va ikaka rja shukurera Israel daula abungu jovunguza ila neema ikao hakuifanya pare mwenje wa ilahi abo era Israel daula kana uzifanya yode fasiri joile we namna hiyo maana Mwenyezi Mungu hambakana ikakwa ja shukura neema he mafhumu mukhalif ya he aya yambakana la in shakartum la azidannakum ikamshukuria anjo mwenjezi zani bimaana mafhumu mukhalif ya he aya hiyo ikakarja shukuria Mwenyezi Mungu joribunguziza ye neema lidhalika yode martaba rais wa daula ya jihansi ekakarja mshukuri abungu jobunguza ila neema ikaudo ifanyao harima daula ya hatu fikra asasia wa Komori bitabiat alhal. طيب ekasisi wa Komori karja shukuri rais wa daula ikaungu mathilisho neema abwe neema hiyo ngejo roha bimana kana bora rais wa daula yangu jenzahe na boyo khasara ya hatu si wa Komori yode namna rais wa daula fikiriyo fikira asasia. طيب ekakarja shukuri rais wa daula gujobunguza zila namna na tartibu ya urengeze daula hatu na boyo khasara ya hatu wa Komori yode namna nelewa kana rais wa daula daima ngusungo tekeleza fikira hii. طيب fikira sasa na kayo mughalata mantiqi wa Komori doba kana nardo intabihi nardo fanya danger harmaze fikira hizo ukana ngwelezo kana mengoni mweze neema ikao Mwenyezi Mungu haziveha harmao ensi ya hatu de dini de amani na za satsena sayunge hakotie fikira ukana rido shukuria waliyil amr kanema de mana bakana ngabo mughalata mantiqiyya bimana kana ngabo fikra sahiha ikaunga zivumbulwao harmwe siyaq harmwe mahadisi kaungu tekelezo shahomoni balanga basindi wao fikra ikao kasti sahiha abadan yodi kwamba mughalata mantiqi si uzurumia harmwe siasa si uzurumia harmwe filosofi zourumila wakati kawa manzonu kinaize wewe mwanadamu si urumia mughalata mantiqi bimaana fikra sahiha shahomoni balanga bo fikra ikao laysa sahiha yo fikra asasia. طيب yego bukana hindi lazimuri hifadhi dini ya hatu maana hiyo neema bimaana ukana ho hifadhi dini iyo juzu ukana rihifadhira Israel daula maana ila neema ya satena rihifadhi neema he dini rihifadhi neema he amani arudiri hifadhi neema hera Israel daula ikao Mwenyezi Mungu de yambe yode namna fikirio era Israel daula na wayu ghalat wa Komori liswalangi lobano kaunga muziswera Israel daula muzisema dhamana wa hatu ukana khaufu ilona era Israel daula ne danger ikaungu ambokana rihifadhi dini ya hatu ilo Komori ye danger ngiyonda huu lazimu warambi yokana ngabo danger tsainu yiremao harimwe dini sayona rifanye namna na tartibu ya uhifadhi dini ya hatu inu itijoroha mana kairoha abungarjo kafi dalali mubin ye danger ngiyonda lazimu rambilo sharti jardu ambila mahadisi wa hakadha lazimu era Israel daula ya rambi
e danger ikaongere mao ye daula. Fikira muhimu wa Komori maana yote ya shele hapa saini. Sisi wa Komori ikamdo anzama angalie usilamu kaungu harimaye nsi ya hatu ye janibu wa hao winch janibu taabudi ngiyo janibu ya waabudi ya Mwenyezi Mungu basi. Shaketila janibu ikao ngejore ngezazi la fika za hatu. Ketila janibu ya he falsafa ya he dini. Shasisi ya dini Komori sala, tumu, zaka na sadaka na heji. Izo zonsi ate heji yoi tilo harima ila juzu ya he ya adane takaliti ya hatu ya kikomori. Lakini yodo sila mulka ungo Komori. Taib, zabarindi uloe namna yu Komori. Sual asasi. Lokana ye asl sisi wa Komori e namna usila muwaja Komori ujahanzia ya suluki. Unjiha akhlaqi. Kojanjiha falsafa ya hedini. Manara milokana hindi wandu wajane dini Komori uma businessman. Sayori amin hazla akhlaqi kao wazibali. Fikira asatena. Riko farikisha baina dini na tadayon. Din, tadayon. Dini maqalahu Allahu wa Rasulullah. Yode dini. Mwenyezi Mungu hamba, mtume hamba yode dini. Izo Mwenyezi Mungu ya hamba yarinika fardhu rizifanye yode dini. Mimi izo njo ufanya. No ili nsengele Mwenyezi Mungu haku. Ni kurubie Mwenyezi Mungu haku. Rekamjo kwa daira ni kurubie Mwenyezi Mungu haku. Rekamjo kwa swala 19 za suna ni kurubie Mwenyezi Mungu. Rekamjo kotoa sadaka zinji ni kurubie Mwenyezi Mungu. Rekamjo kwenda nasome maulida ni kurubie Mwenyezi Mungu. Ila yohamba tadayon walaisa din. Yohamba tadayon namna tartibu ya ukurubia Mwenyezi Mungu. Komori ye dini yohama tadayon shati dini. Hasiba mdokana si uswali rikurubia Mwenyezi Mungu. Si uto fungetumu rikurubia Mwenyezi Mungu. Si henda oheji rikurubia Mwenyezi Mungu. Shakartunjia ila namna na falsafa ya ushindari rambue Mwenyezi Mungu wai mruhindi. Mtume wai mruhindi. Fikira asasia. Yoma uduikao jumkinishari hadisi wakati ikao ikaruhundu fatra. Manange jonji harmwe falsafa haku. Taib, fikira asasen. Harmwe neema ikao de khutba he rais wa daula. Rais wa daula kanga mshele yao fatra banu juzi banu. Hatuwa khutba hamba ukana ladhimwe mafundi wa kensi wa mnike dirasa. Wa mwambi yezabari hinde shabu ya Komori. Wato shukuriae neema. He neema yeye ya fikiriyo. Kanandaye. Walakin rubama ukane maulamau wala walonda wena wandi mnikale jawabu sha ngwamnikao kinrudu hazi dazilarikuwa hambashi Komori shindu wansi. Bimana ukana yo fikra kanga anzo mru akensi ya ifikiri ndonondro mru ya ilewe maksada ya vumbulu wa ubala. Mufti al-Jumhuriya hafidhahullah juzi banu mbesemu mono video kao haitekeleza hamba ukana owa Komori mananga Miswir ukana hakojibu rais wa daula ya khutba ya Biraila mbakana wa Komori la dhimu mdoto anye waliyi al-amr beke ye mtwana abdan habashiyan beke hahibi voti shala dhimu wandu wado mtweni. Madha kana yaksudu al-mufti aba henda bonaelewa rogoma ukana tifanya naqd yehe fikra hiyo shaba hainu dabo naelewa fikra ya mufti. Ukana kanzambie rais wa daula ukana banu andu kwatsu shukure neema ikao wewe ndiyo ufikiriyo. Walakin banu hizo rifanyao banu sisingari tuaiyo amri ya Mwenyezi Mungu. Shakarsu tuaiyo wewe. Karsu shukuri ya wewe. Hasibabu dizo ya hamba abdan arudi hamba ukana hahibi voti. Yufikira asasia. Lidhalike mafundia basainu waobo wanikawe rais wa daula yele jawabu ikao hakolita halishi. Fikira muhimu. Walakini bakshana ni rais wa daula izo ikao ngujo zirenga haungujo ziransi. Jana tiono harma Komor info makta mtiti wafundi alihaji
hamba ukana usubuti wona mwiso hewe fikra al-asasiya ijomkisha kanga makalima kablabu walakin wandu waihansi wafanya hirafia jiddan bimana ukana wakati yatekeleza li kalima lila sura hera iswa he dawla image ya hahe ne image he raisa he parlement ne image ya mufti zibenuha harima video hiyo na mwangalie namna wahantie ze pouvoir za wandu wao de rais wa he dawla ikangu mathilishe dawla de rais wa he parlement ikangu mathilishe shabu ya Komori de mufti al-jumhuriya ikangu mathilishe sifa dinia harimo mujtama hamba kana uguguru wona usubuti wona mwiso lidhalika yude majawabu ikawa kanza watekeleze rais wa dawla wamwambie ukana vanu emana wanansi wa Komori watu ushukuria wewe kamrikao ngojihotikawa we nema harmensi ya hatu dokana wanansi ngwa unao kango rumio usubutikao kotsi harima ilmu na marifa yude namna le kalima mrajoli fasiri la fundi haji طيب لسؤالانجي لو باني كاونغا بمرجو جوزيسا هل رئيس وهي دولة كاتوشيندو بمبي makalima yayo abadan ngubembe yondro makalima yayo hal rais wa dawla katujua kana oanrikao ngede nao ekipu ya lodaona ngwafanya unafiki tabani rais wa dawla nguzijuo 100% 100% ukana oanrikao ne ekipu ya lodeniyo ngwafanya unafiki kwa tum aminize fikira za hai walakini fikira ngio banu wa Komori rais wa dawla he fikira ya hangu hajihundu harma process mbili ndongo mbili lazima atungwe nzima harmayo ya ima yatungwe kana wanansi wa Komori no wandu walodaonai wado Mwanza wado Mstehi au yatungwe kana wanansi no wandu walodaonai kipu wado kamuharanai lazima yatungwe ndongo nzima harmaze ndongo zozo mbili maana kana ushinda yazitsanganye zozo mbili wandu wa Mwanze wado Mstehi au wandu wado kamuharanai ye hatungokana wandu wadoka mharanae yode mana balo unafiki harma ekipu yende sawe dawla harimo wananti wao ikaungwa ajuhamba kanari aminize fika ikaungwa zibali wao ni rais wa dawla unafiki ngo birao kana hindi dokana waungwa ajuwa ukana ezijirio harmo ntine dhulma iliyo yoti haki abadan walakin ngwa wahara wawahara ne kuti ya hao wawahara mrasi jofungwa wawahara mrasi jolwa hafu lidhalika ngabo mnafiki harima fikra hiyo saritimis garjibule suale la bili zabari hindera iswa dawla ya ko tekeleza fikra neema daiman dokana fikra ngio banu asasia si hansi fikra ndaru asasia fikra mwana dokana fikra ya neema iyo itsanganyana na ukuba itsanganyana na sanction hosoni mwa Mwenyezi Mungu bimaana ukana ekakuja shukuri ya neema shango johura ukuba hosoni mwa Mwenyezi Mungu na we ukuba hiyo ukuba kao ngio metafiziki kuna ushinda urambu we hajim ya heyo ukuba hiyo mbudanga ngojobisi wakadonga etabuji abadan ndongo za metafiziki lidhalika namna ya tekelezao ye fikra ya neema dokana ngiona ilaka na ukuba wewe mruwa amini ekakuja shukura neema Mwenyezi Mungu kuja utia harma ukuba lidhalika rais wa dawla ngurumiwe kalima hilo na neema no iliya lezeze aqli za haho kana ushukure neema yeye mshukuri beka kuja mshukuri ya bongo jonje harma ila ukuba Mwenyezi Mungu ya hansi wala wandu ikao kwa shukura neema yode fikira ya mwana طيب fikira ya bili dokana yeye nguvumbuo neema daiman hasiba bukana ye neema hiyo yomba hindu ilo ghaibuni metafiziki bairu za ghaibuni
rambi la ukana ekau kushukura neema ngojo hunda ajir ngojo hunda fadila ekau shukura neema ngojo hundi harma khair lidhalika yumba hindu metafiziki mba hindu ikawe ya akili ya haho kena ushinda widiriki hakadha shanga anzo wahi ije yuheleze lidhalika ya akili kena uvembe ya fikra ya neema bil maana al mujarrad ganzo wahi ije uheleze yunike detail ukana ngojo hunda mbebu ngojo hunda fadila kadha ngojo hunda kadha izo ya akili kena ushinda ivembeye lidhalika nguvumbulo kalima la neema daiman ukana ikahu shukura neema ngojo njia harmweze fadila izo ngojo hunda khairi harmwe ejanibu iyo yude fikira bili fikira raru zabarinde raisi ya tekeleza ule kalima linu daiman dokana yeye mwanzo ulate fikira mwanzo ya relatize ze fikira za hatu si wa Komori ukana hindi nyinyi wa Komori msikensi mdo fikiri ndogo zinji msifikiro hayati msifikiri maisha msifikiri daula chana mfikiri namnaje njoko shukura neema namnaje njoko njia harma ila daira no wandu ikao Mwenyezi Mungu hawambia ukana ngujuani ka fadila wakati kao ngwashukuria neema shamti kensi mdo fikiri kana banuka bati maendeleo ensi banunga bo dhulma banunga bo fisidifu banula dhimuri kensi refikiri le daula izo mti kensi mti zifikiri liye abadan shana mfikiri namna aje mjoko shukura neema nje mwende mbeboni lidhalika deze fikira ndaru ikao amonukane rais wa daula guzirejezo le kalima la neema kama udu daima yeso do itekeleza fikiria mwiso harmweze jani mwizo dokana yode maudu ikao haihifadhi uitekelezwa jomchaka kabati maudu katsindiyo yodi ikao nguijuo uitekelezwa tai fikiria yararu harmaze fikire kao tsizi wonozi tekelezi wa harmaye hadisi ya hera iswa daula ya kanzuani dokana zabari hindera iswa daula ya lomuhara ikangu vumbwele kalima la neema ikangu vumbwele kalima la he amani maana hiyo deze maudu ikao ziwasili hakozitekeleza harima ya khutba ya haheja khutba hadisi ra tekeleza ban rabakana ye amani ne fawda ne mbihanyo ne lebaya liliyo harmansi ya hatu nganzao ike harma sur control yode namne Faransa ya tahao lebaya joko heya ne mashaka joko kakomori shanganzo yake harma sur control wake mdujodo ya sindi hayende huno siseri hezi na bode Mfaransa izo na rezensi jani manarzi hadisi hedi wanzo maalumati ziyada junksha jarmwe halaqa ikaudurai itekeleza طيب zabarinde rais wa daula lumhara wakati kaungu tekeleze fikra ya neema ni fikra ya amani fikra asasi dokana wanu wanrikao warenge ahadi yoson mwera isi wa daula shi Faransa ukana ladhimu wahensi namna na tartibu ikao kabnauka ya baya ikao ngalijoro harmwe kontroli ya Faransa yo fikra asasi wa Komori zabarinde rais wa daula lumhara wakati ya tekeleza fikra aman dokana wanu wanrikao wende warenge ahadi hosonwe daula shi Faransa ukana heni fawda heni bayal johe ya Komori lazimulike harma kontrol sayonge mhara wakati kanga johe ya bayali rohe harma kontrol ya Faransa li rohe harma kontrol ya daula sayon Faransa ngwa jombe hala hai haungwa jombe ha wende wa mhukumu hamaje namna kangwa hukumu ma dhamana wa Afrika le kalima ilo tiliparisanda na mrudi mrejele kalima la François Hollande ikao halitekeleza hambakana sisi daula shi Faransa ngarlivao mapesa ze pays africano ili wahensi amani harmazensi za hao ngaritoao mapesa risaidie ze pays Afrika no ili wajoka demokrasi aba hainu karna wasaidia lazimuri hensi strategia nyumeni le kalima hilo wakati Idriss Deby ya ulawa ikanga mweshele yao sayo ambakana ngarjoko changer siasa iyo de mana kana mjamuno Macron abasainu haja hansi siasa ya nyumeni ikau ya Faransa ngerumilo au harimu ya Afrika
nomono e conseiller France Africa Macron haunjiliana deni mashababi wa Afrika shaka jaunjiliana deni mavamana wa Afrika hasibabu de fikra inu uyo wanama watukufu wa Komori yo fikra sasa zabari hindera iswahe daula ya lomuhara wakati kaungu tekelezo le fikra he amani dokana nge muhara onrasu jo fanya hijra wandu waruha Komori pia wende Maori manaka wa Komori wansi pia wende Maori abonga bondo wajiri baya na fijo ikaunga aljoro harme kontroli ya he ye daula shi Faransa na bonda ila ikao kwa jafiki anane mfaransa namna hiyo abo iyo sira iyo konflit jo konjia baina wa Komori na Maori na bonge jo mkinisha itsambalie explose he haku lidhalika nge muhara harimale uhadisi maudhui na mrudi mreje harime hadisi yako tekeleza haka mpolevu au daima ni orijiza le kalima hiyo dokana nge muhara mana wanu wandu ikao waniki wa mapesa ni daula Faransa wa ziye ila hijra wa ziye ila uhajiri wandu wadotawa wende harimazi daula shi Faransa au wende harimazi ila zisiwe kaungizo harima e kontroli ya shi Faransa lidhalika wandu wanu ladhimu wake wahara wakati kao ngabo hijra ikao kaiti muntazam طيب zabarindera iswe daula kangu tekelezo ye fikra he amani yokamhara dokana waye nge tiao danger harme nafsi ya moya hahe yeye hasiba bunda ila siasa ikaungi yombi yibiti wao harme masiwa lidhalika abo mdugu joshinda imagine wakati kao kabati amani kabati daula kabati mahkama hele mdugu fanyezo yanzao wala wandu ikaungwa unaraji nera iswe daula abo ladhimu wakati mdu ya hadisiyo le fikra he amani inu ladhimu mdu ya donjia harima uhara taib yude ze fikra ndaru ikauti zono kana era iswa daula ikangu tekelezo fikra amani zomti ya ukhaufu zomti ya na uhara taib fikra ya satsena dokana era iswa daula ngujiwoze scenario ikau rizitekeleza banu juzi ikao ekana kabati amani harme daula ya hatu Komori e amani kao iro harma sur contrôle ze scenario ikao ijom kinishaza aplikewa harma ye daula ya hatu yeye zijo aplikewa wosoni mwahe yeye rekada sisi kashabu ya Komori au de la daula shi Faransa na renzo wa Komori basi si wa Komori si usamilihana daiman haila kutimu ya hatu walakin de Mfaransa narangalia Mfaransa eze scenario ikao ijomkinishe Mfaransa azifanye wakati kao wandu wanu kwa jashinda era iswa daula kajashinda ya nafidisha zila fikra ikao dizora zitekeleza banu abasainu za husuye amani ye scenario ya mwandu wa Komori dokana de scenario ya Burkina Faso ikanga moshele yao de ya Thomas na Blaise Compaoré Tomasi haulawani Blaise ni mwanzani wae na wala wandu wakawadzima iyo tadbiri ya Faransa ya ifanya ya kutongeza Tomasi ya ulawa lidhalika iyo ijomkinisha ya aplike wa harmwensi ya hatu Komori hauke ijomkinishi na mosheleyo le kalima la he waziri ni mkalimani wa he daula alwazir nisaidie wakati wakotsanganyika na baine parti ya Ravi na Serse hato wakalima muhimu jiddan wa Komori hamba ukana yeye hajoshinda yake kandida harimema kandida kangwa wendao harima zevotizilo harima ya Komori ila ishara muhimu ila alama muhimu risala muhimu barua muhimu alwaziri msaidi ya kozitekeleza harima wakati ulauo ikawa hakobesho wandu wonsipi mengoni mwode rais wa he daula ukana eza jiri Burkina Faso ijomkinishazi jiri Komori yo fikira muhimu wanama wa Komori scenario ya vili de scenario ya Chadi wa Komori Idriss Deby na Muhammad Deby Idriss Deby de mbaba Muhammad Deby de mwana muoneza jiri mbaba haulawa
wanike mwana. Na mangaleza jiri Omar Bongo na Ali Bongo embabaha ulawa wanike mwana. Ijo mkinisha jiri komori hatu, ijo mkinisha jiri komori hatu, hazla mu'tayat na zila ndongo ikaunga mziwa nao harima daula ya hatu. Hizo pia tadbir siasa ya Shifaransa ikao yauzifanya. Taib. Scenario ya raru dokana de scenario ya Guinea. Ya Guinea dokana Mamadou Doumbia olaha preparewani Alpha Conde. Mono izo Mamadou Doumbia yafanya ka jeshi ya jaya yatowa Alpha ya kansi. Sisi Komore ngasinera chef wa hele jeshi. Ikao uwe rais wa daula de ya mhansi. Awe ijo mkinishe scenario hiyo ijiri Komori hatu hena mnekao yetadbir nemri honse siasa de Mfaransa wakati kao rais wa daula kajashina na fidhisha zila ndongo ikao do yanikiwa zone Mfaransa. Yo de fikra al-asasiya. Scenario ya anedai ikao diyo nionao ka ijo mkinishe ijiri ritoweze scenario ikangizo gizo na unf. Doandu rejei harima kabla ya 2019. Kabla ya 2019 wake turnuati kwe henda hausalam. Wandu wa rejei. Eka ufungio da huwa Komore. Harmwe siasa ya ondani. Dokana abasainu eke turnuati rejei. Shaye suala iliyo. Dokana wandu wa rejezeye zinzuwani. Na aboho rejeye zinzuwani. Abonga rendora buwe malafatin sauda fisira. Arendora buwe malaf na makesio madu ya husu konfli. Andora buwe kesto ya sambi. Abon anwaju konje harma zeraji ya basain. Neze revanche wakati yu. Areje yu harma ma kabla ya 2019 erikaje. Yode fikra asasiya. Fikra ya satena. Dokana henu wakati wajorenga mashababi. Warengezi. Awonga abduko ka daula ya kweli. Mananga arjoko endesa daula haili. Mahkama ya kweli. Wanruwa tsahe mahala ze faida za he daula hatu za latiwa. Zirudizire jeziwa na awonga abduko ka mahkama ya kweli. Sirenge wakati mwinji. Tutahani hadisi ye fikra he amani. Mane fikra he amani yo fikra kaunga mjwere nga hala kari hadisi yo hala wakati ujao manatirenge wakati mwinji. Sha amsungomnikani ishara muhimu ya he maudu ya he amani kao daiman rais wa he daula yo itekeleza. Rais wa he daula yo itekeleza fikra ya amani ha klasik. Na abu wanungwa hadisio ma baada klasik. Ha fikra ya amani. Donc amani hana mustawa zinji ti mustawa nzima bae. Mustawa ndani no mustawa uvonze. Rais wa he daula yo hadisi amani. Mustawa ndani shaha fikra nzima. Dokana wanduwa tinjiliane zibani. Nawe amani hamana inji. Amani wakati kao mru ngombani hamzazahae. Amani wakati kao kabla rahauja kombani hamzazahaho. Amani wakati kao hufu ladhimu wende mbeboni au tsende mbeboni. Izo pia wahatartibu ya amani kao ladhimu wanduwa wazifani. Dasine amani kao ngenjiao harima wakati walo ujahali, ujinga, walo fukara, watu hazi, amani tahao hindi. Wakati kawe ye daula nganzo yangalie amani ya hebonze abo sariro harmoila amani ya klasik rinji harmoila amani ya kimodern na yodi namne kaya daula ya hatu kwa sufikiri namna hiyo de amani ya daula de amani ya howanru ngede amani na ila ze fawail ikao ghairi daula ghairi afrad fawail majueri kaungwa njia harmo siasa abasa ina yoti daula woti wanadamu. Avonga do parsakana izo deze agency, deze sharika, izo zonsi pia yode maudu ikaunga rjoi hadisi wakati ujao ila an naltaqi fi qira'atin jadida. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.